irarangiye amatora abaye. Gusa nyuma y'uko aya matora asize imvururu zikomeye cyane, nubwo Samia Suluhu yagize icyo abitangazaho, abaturage ntabwo bigeze kubyumva habe na busa habe na mba. Ni nyuma y'uko amaze kubona imyigaragambyo ikomeye, gutwika inteko ishinga amategeko, gutwika ibiro bibarura ndetse kandi bishinzwe kubarura amajwi, imodoka rusange zitwara abagenzi ndetse n'ibindi byakomeje gutwikwa muri iki gihugu. Ni nyuma y'uko abasirikari, abapolisi hirya no hino mu gihugu bakomeje guhatana n'abaturage, ndetse bigera n'aho bibaye ku rwego rwo hejuru bahitamo no gukoresha imbunda. Muri iyi video yacu muraza kubona ko harimo bamwe bakorometse, hari bamwe murabona nguyu hari aba bagiye barasa ku maguru, hari aba bagiye barasa mu mbavu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ahangaha rero abaturage barakomeza kuririmba ko ubutegetsi bwa Samia Suluhu n'ishyaka rye SSM bigomba gusimburwa na Chadema cyangwa se n'undi wese w'umunyatanzania ariko ubifitiye imbaraga. Ubwo rero ni ugukomeza tugategereza tukareba aho biza gushira bigera, kuko murabona ko abaturage rwose bakomeje kugaragaza ko batishimiye uburyo amatora yagenze, batishimiye uburyo yateguwe. Mu by'ukuri nubwo hataraboneka amajwi rusange cyangwa se ngo babarure ngo barangize batangaze ibyo bagomba gutangaza. Hagati aho rero imirwano, kwigaragambya bimaze iminsi 3, nubwo leta ya Tanzania igaragaza ko ari abantu bagera kuri 3 bamaze kwasiga ubuzima, ariko bimwe mu binyamakuru byahakandagiye byahigereye umunsi wa nimugoroba byatangaje ko abantu barenga 700 bose bamaze kwasiga ubuzima. Twabibutsa kandi ko uretse ibyamamare ndetse n'abakire batandukanye, abashoramari bo muri iki gihugu, cyane cyane ibyegera bya Samia Suluhu nka perezida wa Tanzania, aho hantu hose hagiye hatandukanye hagiye hatwika nk'uko twakomeje kubibabwira, harimo amasitasiyo, harimo inganda zicuruza imodoka, harimo abantu bose b'abayobozi bari bamwegereye, harimo imodoka zabo. Aho hantu hose urubyiruko rwa Gen Z rwa Tanzania rwahageze rurahatwika, imodoka zitandukanye z'akazi, iza leta, izo zose bazitwitse. Gusa ntabwo byahagije ko barekeraho, ahubwo berekeje no kuri perezidansi. Gusa aya makuru ntabwo araza kwemezwa ku byo baba bahangirije, kuko bari benshi cyane, kandi kugira ngo abashinzwe umutekano babashe kubasubiza inyuma byagoranye cyane, ndetse no gukomeza gukoresha imbunda nyuma y'uko General Jacob agerageje kubivugaho ku munsi w'ejo. Polisi ndetse n'abasirikari b'iki gihugu bagerageje kwitwararika ndetse no kubigabanya kugira ngo hataza gukoromekeramo abaturage benshi, kandi koko ni nabyo, kubera ko abaturage bari mu mihanda bigaragambya guhera ku munsi wo kuwa gatatu kugera kuri uyu munsi w'ejo kuwa gatanu. Ni ibintu biremereye cyane. Nyuma y'uko rero ibintu bikomeje kudogera mu gihugu cya Tanzania, General Jacob niwe ugiye gusubiza ibintu ku murongo. Gusa biravugwa yuko yaba yakoze cyangwa se yateye coup d'etat afatanyije n'abasirikari bagenzi be. Gusa ntabwo byari byatangazwa official, ni ugutegereza tukareba. Inyuma y'uko rero iki gihugu mu by'ukuri izi mvururu zose mbere y'uko ziba, imijyi itandukanye nk'umujyi wa Dar es Salaam wabonaga ko ari umujyi utuje, urimo ibikorwa remezo bitandukanye. Gusa kuri ubu na sitasiyo za esanse zatwitswe, hari abafite uruganda rukora imodoka cyane cyane wegereye perezida Samia Suluhu, izo nganda zose zatwitswe. Urugero nko mu byamamare twavuga nka Diamond, nawe
yagerageje gupostinga amafoto ya Samia Suluhu bigaragara ko ari mu ruhande rwe. Abaturage bamwizeza ko igihe cyose atasibye ari amafoto, babwira ko ku mbuga nkoranyambaga ko nawe inzu ya Wasafi bagomba kuyikonkora kabisa bakayitwika. Ubwo rero nyuma yaho abonye ko bishobora guhita bikorwa, kuko hari n'abandi benshi b'inshuti za Perezida Samia Suluhu, hari ahantu henshi hagiye hatwikwa ku buryo bukomeye cyane. Ubwo rero Diamond akaba yavuye mu gihugu cya Tanzania, biravugwa ko akaba yerekeje mu gihugu cya Kenya. Gusa Samia Suluhu ntabwo we biramenyekana ahantu ari, usibye ko nimugoroba yatanze ikiganiro kuri BBC avuga uko umutekano umeze mu gihugu cya Tanzania. Tubararikire gukurikira ibiganiro byacu rero kugira tubagezeho ijambo rye n'ibyo yaganiriye na BBC ku mugoroba w'ejo. Ngaha murabona ko igihugu cya Tanzania kiba gifite amahumbezi, ubwato ndetse n'ibindi bitandukanye. Ahangaha urujya n'uruza rw'imodoka mbere y'imyigaragambyo, twakwita ko atari n'imyidagaduro, rwose wabonaga ko imihanda igendwa. Gusa kuri ubu ni akavuyo, ibifuso biratwikwa, aho bivugwa ko hatwitswe n'amafuso agera kuri 5 yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, andi akaba yahagaritswe kugira ngo bataza kuyatwikira rimwe. Yitegwa iki? Urabona wowe bimeze bite? Tubwire uko ubyumva muri comments.